tugiye kwakira Caridinale, ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Caridinale. Mwabanye ko uyu munsi Merisi yambaye nka Asake. Yadindure. Iyi ndirimbo ni indirimbo yitwa Ndafashe. Ni ya buri kantu na buri nguni mwahagurutse se. Guhaguruka no kwicara ndabona ari bimwe. Yitwa Ndafashe, ariko iyo ugiye kuyishaka kuri YouTube ugashyiramo Ndafashe ya buri kantu na buri nguni ntabwo uyibona. Bayihaye titre imeze nk'ikiganiro cyo kuri YouTube. Ngo none ibyo badukoreye ntibibaho. Ngo bibasiye abahanzi kandi ari indirimbo sha. Mumeze neza se? Merisa, ntago ndi bukuvuge. Ntago nyigutinya. Najyaga muvuga kubera ubwoba. None batubujije kudatinya ibi. Aya ntago yuzuye. Murakoze. Hagati aho nushaka waceceka nazanye agashinge. It's just a balloon. It's just a needle. Umeze neza? Anko ndakuvuga se? Franco. Oya yo watanze ari below minimum balance. Wari charging ngarekera. Abantu bazi ngo Franco nta musatsi agira. Muribeshye. Aradufitemo duke twarumbye. Mumeze neza se? Guys, uyu munsi nagiye gufata kabisi Kimironko muri gare. Nagiye gufata bisi. Then mpura na abantu basaba muri gare, you know? Noneho hari kwa kuntu baba bareba nyine ubona bashaka kukure ariko batareba fresh. Arangije aransaba arambwira wamaye utabona aragusaba. Ndabwira nta kintu mfite. Arangije ahita ambwira ngo urabeshya. Ngo wamaye iyo shanete wambaye se. Ndabwira ni kandi utareba shanete wayibonye. Ngo bose imyaka mfite. Ngo urabona nayoberwa ijwi ry'umuntu wambaye shanete. Ndabwira se ijwi rya shanete riravuga. Ngo ariko ngo narebesha n'amaso y'umutima. Noneho twari tukiri kudiskita kuri ibyo mvuga umuntu ashobora kuba areba. Haba hanyuzeho umukobwa ufite urunyashi rwa danje. Noneho wa undi wamuniga twari turi kumwe utareba mbona niwe uhindukiye mbere. Nani ndamubaza se nawe iriya nyashi urayibonye? Angela ahita ambwira ngo numvishe nawe yambaye shanete. Thank you. Wongera inyana